Sredstva budu potrošeni za opremu i ušorenje svjatočnej sali i kupovanje sportske opremi za kolo 277 tisjači dinari, jak i za javnu bezpečnost školjarov, kupovanje WC kamerov za zljepšanje video nadpatranja u školskim budinku i školskim dvore i za kupovanje rahunkarske opremi, 4 laptopi i štampači. A u područnej osnovnej školi Branko Radičević u Bačincoh na jutre 23. oktobra za spočatkom na 12 hodin bude otrimani literaturna programa pod nazvu 9 poetskih nitkoh Melaniji Pavlović 2015. Organizator sekcija Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu Bačinci. Podobni programi už otrimani u ruskim Keresture i Novim Sadze, a po otrimovanju u Bačincoh sljedujućeg vtorku bude otrimana i u Kocure.